Nimba n'ubugome buri mu karere oya. Ati najya ko izo nagufuza ni mu maso kwa kakema. Nakubwiye gufata impuzu ubu ufashe impuzu y'amazi Twende ntureba ku mumeze kwe Bagi action. Kubita ni nguvu. Kasukari. Danje ma. Sawa, sawa patana kutuma. Ari zimwe muri wandi tuzoka kubona. Wani ngo kijabeka tuza byo Fashma, kukwita ko kuchwana twese. Ule uje yafashe nibyo. witumura cyane. Kugitunga. Bagi. Weje kumkwita ko. Action. Naje fata basina. Oya reka ko udashaka. Uramuri ushaka. Mudiraza. 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 Ari ndumutse. Arakwica. Bwo muramu umwanya koresha umwanya. Action. Oya. Shaka geringa ushuvuge cyane. Nafuze sana. Action. Hingere kikanu. Pause. Irichwi iri hasi ya njone ko ndakoresha. Nda. Msa. Action. Hingere kikanu. Kanu kubahuka ukarara mu. Ngasimbi. Vayo. Wewe koresha umwanya vayo. Sawa, ngo tugiye kujya gusubiramo rero. Hano sohotse uje kundeba. Tugiye gukora yasi cyo kundeba. Eyo. Bajimana warurangije muza ye. Abana byinshi. Warurangije iyi scenario yanjye. Hasun. Chocho wakini. Dairos kwa wali. Utifata muti. Kiriho. Sibyo? Urabona ati mutazanye drone sibyo? Ubu rero bayizanye. Ariko bayizanye ibyarimo amakuru yarimo memory card ntayirimo nta na battery. Bivuga ngo ni ikintu kibereye yawe nyine ibyo washaka ntabwo ari bakora. Sibyo? Abana abakozi babisanzwe. Urumva? Bo barabizi ko atakirimo. Umaze kugira nyine niyo naya mindset. Sibyo? Nyine aya mindset nyine watayemo twe nuko bamaze kubibona. Wamaze kubibona. Nushaka kuyitereka hano ntacyo. Uyitereke gutya. Sibyo? Kuko bivuga ko arangije kuyireba. Sibyo? Woge Wowe itabira phone pax. Sibyo? Turazwa. Niyo ni kuma. Action.
bazehibira sinda kunyarika kuro nona bro. Nabatumjeyo ibi nivyo bintu nabatumye ngere gikangura nkigihere nombwa ibi nivyo bintu nabatumye ikigishashe se nabatumye carte mémoire ndashobora kuvuga urashobora no kuvuga ukavuga ukikura unobuka ukavuga ijambo inombwa kwitavuza sorry boss. vyo musakira vyo murabisakira kira nyene gisi nicho zeto gikozi wezo kozo gikozo gikozi ki iki ndwani teka mu bihara nishinga ndwani teka mu bihara kwa mchinga Iryo kofi ni ryafashe. Iryo kofi murarisubiramo. Nimbura ni mugize gutya wamenye uburyo bw'isoko kugenda sibyo ariko ni bimeze gutya ntabwo ari ibyo twakomeje mukora mu nzu sawa sawa patana kutuma ari byo umwe wandi tuzoka bazana wani ko kijabega tuza bya fashma abo bashira Kukwita ikofu chiwana twise. urebe ibyo yafashe nibyo uhita umureba cyane Fagi. Weje kumkwita ikofu. Action. Naje fata basina. oya reka ko udashaka uramuri ushaka mudiraza ari byo rwose Arakwica. Ubwo muramuha umwanya akoresha umwanya. Action. Oya. Shaka geringa uchuvuge jam. Nafuze sana. Action. hingere kikanu Pause. Irichwi iri hasi ya ndio niko ndakoresha. Nda. Sana. Action. hingere kikanu kuba ukarara mu Vayo. Wewe koresha umwanya vayo. sawa ngo tujye kujya gusubiramo rero hano sohotse uje kundeba tujye gukora ya script yo kundeba iyo Wajumani warurangije muza ye Abana byinshi. warurangije iyi scenario yangiye Dabo umuntu yandika mshani ngeti ndikonza mishani kabisa mwanzi irasanga telefoni muri channel Waweza kuiweka sasa tusali na kuzali. Hali zimuze kurishu bon hisa ishati ya unyusha wamgawe wamavyiwe ngene gisa n'iminwe ngo nimpuze nyingurube
Hinge na saka tutu mengo ni ngoko. Murabe. Kama tiyo tinde mengo ni nyamanzi. Wewe visa kama niko. Koreshwa watu kwa koreshini. Sasa ile na mumu na tatwe. Wewe na kutwenga Lakini kama mwene wacho. Mano uraje video. Mano. Sawa. Fatuna washa. Ukiri muto baragutuma kwishuri. Baragutuma muhira baragutuma. Ubu muri bamwe batuma igitungura akaza n'igitungura. Ngena kanura. Ntimbwa. Ni utwara twumengo nitaza. Reba ujya reba hano kunoza. Reba hano. Sagasura nk'imbeba. Mengo ni mpine yahaza umuntu. Bwirabure. Mengo iri gikoni. Chugu mugabo. Wabigera nko gukubira nka gatanu. Bayo ntibagukamera ngo bakujane kwakoresha umwanya. Mama rene. Baramutwara kwakoresha umwanya, bariko barakamera. Bandi yapfe nawe utegera ibishani. Bamushirenye. Mambareni. Aka background tu ya kama. Masi. Tutakingurira hiyo ni. Oya rega ababaye niho rega nubundi agira acting neza. Ni bande bamushaka. Iboneke gusa ko ifunze. Jamari. Yaba ko baguhonde. Byaha byawe bira. Koreshumwanya, utora ubabure rwose Oya sida mubabura cyane. Oya ndayimucumita gusa no mu nda canke mu kanwa. kandi basasa. Yaho nimugire mutangura. Nafsina. Mutangura basha. Cyangwa nka shetani. Aba muko. Pardon? Pasi. Sound ilipo? Wewe gira. Akina nauliza swali. Arabaje. Atamena masura cho sound. Sige, ndafata script wewe ngukamere basi. Nile nasi n'amazi nuja kumena amazi. Muri kisi muri. Ikiravutse. Hanyura mu mutwe. Wati gotyo ntabyo ngibyo bindi. Tango rushishi. Ishitse. Muka vahi. Wese. Natewe. Muka umva ikirundi kinagwa. Yumva icongereza. Bayo gira. Vayo. Twende. Radio action. Mami. Koresha umwa. Chugu munyigisha neza. Action. Usiwanda nyene. Bantu zinzira yachagu. Bantu kuli. Action. Koresha umwana warafyondaga mani. Hano nugo. Ntukiri imvubu. Action. Shakaona. Action. Mabere nyoko. Uzika musutsi ugufata. Nagira ni. Uri murasura. Uri murasura. Koresha umwana baba. Basi arumva ko ari marasura ngo ubuyo wahoherere ne umusuzo. Thank you. Mira bibiri. Mu bisanzwe bari gutondetse nk'indobo nka 10. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane.
ya gatanu kandi ayasuka mu maso Cumi. kandi ayasuka mu maso rubango oya ndayasuka mu mazuru ndaguhenge kace nsu kandi umeze ukorega n'ubundi ayasuka mu mazuru umeze uko akubita ni direct nanjye nibyo ndi kubona amatwi amazuru mukanwa amaso oya ze gusa ikobi ndayikuta oya nako frank bitagatsindwa Akora kubunyeza yasuka mu maso. Ntayasuke mu maso. Iyo motwa. Ararwa no murenzo niko bavuga. Ya manere. Yewe. Akwa mugikunda rorodo. Reka kugira kudesha rirega. Urakangurwa n'amazi. Urushi na urimo n'amazi mu bita. Amazi nabiheze. Oya. Jewe nije ndiko ndatinga. Oya wamugikunda. Akupoti byo shatse. Oya urushi sura ntabwo narwa gitinga hano ryamye. Jewe ndakuvyuka. Ntabwo narwa gitinga man. Yes, Kristo wakoze. Mabaya nuko ibi kinako twavuga ngoma nakuchurike amaguru hejuru amaboko hasi amazi ufarosa amazi yo kuba musese. Koresha amazi yawe kijambo yake oya rekera je kwimera giriana oya hinge turasubiramo amahese yaraje kasere oya apasi man nukurwara umugome oya no shubanye mucyamusaba fata amahese y'amazi ya nyuma fata mu maso fata ryama hasi byabarambararara ryama hasi banzu ryama nimba n'ubugome burimo karere oya ati najya ko isa nakufuta ni mu maso kwa kwa nakubwiye gufata impunzi ubu ufashe impunzi y'amazi twende ntureba ukuntu umeze kwe Back action. kubita ni nguvu kasukari tanje ma Wahodo izo wahodo. tunazimeze neza cyane zogaruka ryari urakapfa ewa imana twakirere ewa abe tubangura no kwatinya makuru namukubita kusaka kofi kama naone oya fe oya nubu warongera kuza kuryamaga ntumukubita amakofi akamanza akayagenda hama tugasubiramo rero muri cyo kubigira oya tenda uyu mukinyi na zenu kuri kubona wajya muri ndwi yakuseza amukubise iryo kofi nida mwigishije ko mubwiye ngo namenye amazi erega singe nakubise kofi ni film ya Rindege Ni filime ya Google.